Ovo su potpisi onih koji su uspešno prošli program odvikavanja od pušenja koji se sprovodi u savjetovalištu Instituta za javno zdravlje. Iz godine u godinu broj pušača koji uz pomoć ovog programa uspeo da ostavi cigarete se povećava. Od 44 pacijenata koji su posjetili savjetovalište, nakon 6 mjeseci kada smo imali kontrolu, 23 su nepušači. Tako da zaista možemo da se pohvalimo velikim uspehom savjetovališta. Reći ću da 25 do 30% je uspeh bez nikakve farmakoterapije. Dakle, svaki treći ili četvrti posetilac savjetovališta postaje nepušač. Program koji se do sada pokazao veoma uspešnim podrazumeva i promenu načina ishrane koju rukovodilac savjetovališta osmišljava za svakog pušača posebno, jer se tipovi i nivoi zavisnosti kao i stepen motivacije za prestanak pušenja razlikuju od slučaja do slučaja. Deo uspeha ovog programa je to što nakon programa detoksikacije i prestanka pušenja bivši pušači dolaze na redovne kontrole tokom narednih godinu dana. Za bivšeg pušača možemo reći da je postao nepušač nakon godinu dana. Kažem, rezultati koji su posle same detoksikacione metode urađeni i budu fantastični, mi se trudimo da i dalje budu takvi, jer ono što smo mi u savjetovalištu uveli da imamo kontrole na mesec dana, na 3 meseca, na 6, na godinu dana i nakon navršenih 2 godine. Radno vreme savjetovališta je svakog radnog dana od 7 do 14 sati, sem sredom kada pomoć za odvikavanje od pušenja nikotinski zavisnici mogu potražiti u popodnevnim časovima od 13 do 18 sati.